no Ngai no nuge tondu gutikaga God's ways are not man's way. Yes. Oh yes, no ni hoya regaria bishop ora gakinya kabere ni no ajiri ati Ngai iguru ritikarugamate ugithie kwihia ti iguru ria mbere rugamie maundu kana wigue thauti kuma iguru. Asante tu maundu mothe ni Ngai ina gatenegereria. Others uko chonjo? Niko poa. Very good. Nina kaoru. Yeah, good. Atigaja ukihana ta kungienda kura. Reke kure. Tondu na in fact ona kurite ne wega. Yes. Na ndacoka ku notice ati mwiritu wa Ngugu nake ni atuikaga confused gukugia matu. Kaga keraga poka kumaga mundu. Yona ogoro gwitagwo gitathuru akugo na ma Spring Valley. Yes. Ugacoka akira ndenda guthie haria nguthiaga wira-ini. By the way, urona kana kumiririo haria jamwiri. Okora kunyitanite. Na niwe keragira mundu the shortest and the easiest route. Yeah. Yone okaguko gaikwirira. Yes. No rugaciuka okona mathabu maria kareka ri. Abana. Yes. Na hindi wina kundu gwe kundu by the way bururi uyu toy muthuri uyu. Na ni Nairobi eno. Yes. Gwe kundu ngitonya by the way ure biu. Ona andu ningi ndarigite kura hindi ingi. Ngerirwo ni mundu gwitwo soja. Yes. Akanjira we fuata ibarabara. Wanyita. Wakinya haria ngawike angatia. Wanyita. Yes. Ngathie. Ndakinya hau ngeka ogwe kugaga. Gacoka hau ari. Ni Nairobi. Yes. Thiatire ja Nairobi. Aza. Ni Nairobi. Nairobi gwe kundu by the way especially utiga taru kundu ta Kayole ni hinya muno ure. Ungiurira Kayole ha. Gutire. Mweki ungiurira ku. Gutire. Na ndi uramenya mweki we wagu ukoro wira miguru. Yes. Ndi umenya ati oko wira miguru wamenya wi sawa. Wira miguru wi sawa. No anyita. Yes. Waingira corrugation ndi umenyaga bas. Ndeka atia. Ndora Kayole the same. Yes. No anyita. No ugutonya matura macio raigwa ngikwira maita kwa Spring Valley. Tondu wira miguru throughout. Yes, kundu guo guti handu atena rami. Okora mundu agithambia ngui. Tweketi matiekeraga iria ciakiria. Iria twekeraga na guku kiria. Ici cia cuma nene. Twekera tuketi tuigana ũũ. Twina tucuma ũũ. Yes. Ona barabara haria ngumiriria ri. Ukona mundu agithambia ngui mwana wa na thiini. Yes. Akuria habari gani? Amna niko salama, kuna naona kama nimepotea, nilikuwa naenda mahali fulani. Oh, uko dead end. Hapa ni kwa mtu nyumbani. Ona ni matura macio ma isa agitathuru ri. Betanyara kuuri. No kura. Ona muthenya no na. Yes. Muthenya no. Na ruda. Andu tonye ruda wega. Yes. Umire gwa koinange. Mwena uri ungi. Ai godole ida kuona. Nemani na mundu akwira ogao. What are you doing around though? Yes. Arakuria. Nemo kiria ukomborete ku. Mu Nigeria. Mogo ukomborete ku. Mu Nigeria ni kwa komborete. Ku kwendagiria ndaci yake ciake. Cia kurebi. Kwa uragira biashara yake. Alezi ile thirikari yoka. Ariko muno ni mundu uri kuyu woka. Tondu ri ku ure uikaraga na miguru throughout. Kundu guothe. Endi. Na tunyakitu wega. Tunyakitu wega. Na nyumba leta ihana ine nyingi. Exactly. Yes. Watonya ku ni umenyaga we wisa. Wi sawa kura. No ure anytime. Ona even your Google helper. Yes. It's very easy by the way. Akwire slightly left. Yes. Akoro slightly left hau arona. Ni ati haria muico uri ungi ni dead end. No mwena ucio ungi haria ona kabarabara. Ndenda menyaga gate. Karo ndo amenya menya megeko. Yes. Amenya megeko. Aikoneka mugeko tu hari uguo ri. Nakora wetuikaniria hukumira mwe. Na kore kainge. Agithiaga kwera ati hure roundabout ugetha roundabout. Ati in 200 meters there is a roundabout. Take the roundabout on your left. Ai ukathi ugetha roundabout. Naona keno. Yes. Wahutia keno. Umwire kuri urenda guthie. Ndahitagia njira ni ku ni kwendigithagia ndangihitia njira uku. Aca. Ukamuhutithia umwire ndathie mukoro-ini. Ona we keno. Yes. Akwira riu ri we ndukwira tucoke na thutha kana tuthio guthie.
na wageria kuna hanini ona gikona handu kona ona kamuka oingire onywe mai ni akwiraga akwira sa yo tinjireo ni akwira we watogo ko tugithi yes githiguo no atonya guko matura mena haha ri macio ndakwira ma gitathuru mena Spring Valley utonyera guko kundu gwitagwo rwa Kabete kundu anga gwitagwo Ngandui ogotire barabara iko zicia ndoro asa kuona ngethi agacanganyikirwo tondu ringi ni arona hari agwo kugera ni rungu rwa muti yes na ndaramenya ni rungu rwa muti akwira wona akinya gwe guoko gwaku kwa motho yes ukoya guoko kwa motho ugacemania na muthungu agwo where headed to I want to go to the other side of the road. Oh, you lost. You lost. Niguo muthungu arakwira. Yes. Ukamuria riu nayo gagicoka riu laini ukamuria okay fine where am I supposed to go? Yes. Agwira you have to take a make a U-turn. Oria gakwiraga. You go back. Go back. back. Yeah, like 4 kilometers. Until where you'll find some security personnel. Yes. Ask them for your way. Where you headed? Yes. Okamwira I was going to Gekoni. Gikuyu. Aguria gitu. Nega kwiraga atiriri. In 500 meters, take the first left. Haria gateagira mundu ri on your exit to roundabout. Yes. Take the fourth exit. Yes. Take the fourth exit. Wanyita? Yes. Niwe yo. Kaberia gutara. Wakinya exit. Roundabout. Ugetha fourth ukaga. Ukoya thadi. Ukaingira. Wanyita? Yes. Wakinya ubiro kiwaga akwira in the next 200 meters. Take a U-turn. Take a U-turn. And head northwest. Taru rogambite kiriari. Taru rogambite garari. Gakwire head northeast. Nanyita. Rogambite gara. Gakwire no head northeast. Na ndoi na compass. Ale agathite njine. Yara gara warugamaga. Ni hori. Yes. Nanyita. Wakera niyo na kuria ndenda tuthie ri. Ndenda tuthie Peponi. Yes. Nanyita. Peponi school. Peponi school. Yes. Gakwira head east. Karigo okoya Murang'a road. Oe. Kandi utikaniria kiria oro Limuru road. Kana le sokera town. Gakwira head east. Head north east. Yes. Nukarigwo ni na kuri ku. Gacanganyikagira andu we. Muno. Na kone gacanganyikagirwo. Tondu kwiri ugithie goko twathiite hingo twathiite na guku kwa mucina. Ona riri no na guku rungu rwa nyamu ici cietagwo kiria. Nyamu ici rungu rwa kiria. Ici bridges. Yes. Rungu icio. Ayona kone karatukanirwo. Teno ya forest. Kaune kuga gakwira atiriri. Wewe gakwira atiriri. Continue. For the next 20 meters. Yes. Anyita. Ugacuthia. Ukona karakwira continue for the next 20 meters. No tondu nigakoragwo na aru ri. Aru murikite mwena aku wa motho. Ukoya mwena wa motho kuria kamurikite. Thaa icio. Ikeo. Nduguthie na 20 meters. Ngegwire no ukiga guku ni Kenya ndu kimenya mundu ucio haria akoragwo no ni gateithagia muno kana gateithagia muno tondu gwi kundu kuingi muno kana nginya ringi mundu akwiriire kana amwira niku na nira gutwara kwanyu no nginya akone kanya mukaramenya maundu maingi niko gatatwiraga ongiraga kiraga mukangiwa kuria uraiga kau na kurithe igwa ugicoka gutuika ni urathuthurio ta maundu mabacoka guthuthurio thutha-ini mahanika ri no iguaga ni huthikaga muno kuria urari kuona ni onanagia nginya uria urathire kuria urari yes ikau ni gakuonania ati wauma hana uragerire njira na urathire ona ni konanagia uhoro wa mundu etagwo Njenga kana etagwo ati wari mumbuge wa kiria wage na gikuyu ka uria oragirwo town niko karutite wira ucio niko kaigaga anga musai kindu ta kiu yes na nikaiga waruta mbia atiriri yoke akugana nikarakiona ni urarugamire ATM riu ndu wakirugama ATM warugama handu ni maukirora niki ki hau ani ogwikuragia we kana kanya muno kai urari na mundu tell ko ina wasiwasi no bag ko we safe tondu riu no korwo yo thingite marima maku mothe goke gathingure
no kona ni urarugamire handu mundu ali wamberie ku analyze urarugamire hau oke pick athia no drop eno na kuringana na ihinda riria uraikarire tondu riu kiria kiu ri tungigita ki ni macini to ni macini ya muthemba uriku irakumenya ona ni gwitaga ritwa ona gikihe muraika uhoro muraika ni kwigirira ndagika 5 oya ndigira muraika mukorori Mikaeli muraika mukorori uria wacainitwo Neo ne kuruka ndagika 5 gacoke goke akorie kamwire mundu wakure mubuate ni ndaraingira uje